Oh, Thokozani-ke ngani Thokozani mkhulu wasemakhosini lo ndaba elixoxa ngofakazi noyigeme egama umfungela amakhulu. Bathi undaba enhle ixoxa ngofakazi bathi walking dictionary. Yeah. Inamba-ke kusaseyiyo leyo 072 887 1995. Bese-ke siza ukuthi kulaba abayimisele sibayeke nje laba osiyeza. Kulabo nkosi yami abathatha ababhukhe ngisho ama-leave abo bazi ukuthi isonto elithize uza kulispenda efikile umkhulu wasemakhosini noma kungathiwa usukaphi. Sikhuluma ngabantu abasiriyasi-ke ngani ukuthi sikhuluma ngabantu abaphusile nasebengqondweni zabo bevuthiwe nabakholelwayo kulamandla umkhulu wasemakhosini awaphiwe nakulesiphiwo umkhulu wasemakhosini abasaziyo nabaziyo ngemisebenzi. Uyabona ngike ngaba nenjabulo nxa ngigibela nabantu emotweni etekisini ngithola umuntu obekazi ngemisebenzi yami la umuntu ebengisebenza khona. Lokho kuyajabulisa mina sengakhohliwe sengingasazi lutho, kodwa-ke asikho lapho ngikule nto yejazi. Leli ijazi lesaka khona-ke becelile ngosi yami wacelile ukuthi kathi ukuchazela kabanzi ngejazi lesaka. La-ke ngani zakwethu, master ukhuluma ngejazi lesaka. Ijazi leli lamandla, ijazi lenhlupheko, lokulwa nenhlupheko, ijazi lamandla amakhulu. Kodwa yazi ukuthi nxa ulifakile kuyawujabha izitha futhi ziyawukulwa nawe ngoba wena uba nale feeling lena eyayibe khona yokuthi ube namandla, ube njengananesiqhwaga, ijazi leqhwaga kahle kahle. Zinamandla and futhi ezi-proud ngento esuke ziyiphiwe nangamandla asuke ephiwe noma lini. Kodwa into efanele uwazi ukuthi uyayenxusa, fanele ubheke ngoba linakukufaka ey'ngozini ey'ningi, linokudonsela izitha ey'ningi ngoba likufaka kwi-spotlight kakhulu. If uzojula nje nalo ulinikiwe, uliphiwe futhi kakhulu ayi kancane. So indaba injalo ingane zakwethu, injalo ijazi lamandla leli lokuhlupheka futhi okungafanele ulithathe isinomi kanjani. Nxa ngabe utshengisiwe lona kufanele wenze sure ukuthi uyalizilela. Uyalizilela ngoba lisuke linamandla kakhulu, ngoba uma uzolithatha lento yena abantu ukuthi nivane nithathe ijazi nje noma izinto ey'thize zikamoya ningazi nizilindele, nilinde nithandaze uma ukuthi umuntu owumthandazi, uma ukuthi umngoma lento osuke uyitshengisa. Kodwa abangoma bavamisile ukutshengisa amajazi. Lo muntu usuke nesithunywa nje samandla esikhona kuyena. Enye yey'nkulumo safanele sibuye siyigxilele ngelinye lamalanga. Lijazi leli eliletha amandla, eliletha inhlupheko, kodwa futhi at the same time elilwa nayo kakhulu, elingakunikeza amandla okulwa proudly phambi kwezitha zakho. Kodwa don't be too full of lokho ngoba lokulethela izitha ezinzima, ngoba liyakwazi ukuthi likunikeze amandla to show off even nakubantu bese kodwa liyakhohlwa ukukuvikela ey'theni. So make sure ukuthi uma ngabe nawe uzoliphakamisa akube ijazi lapho elizokwazi ukuthi likuvikele khona kulezi zitha ezisuke zinamandla, ngoba khona ezinye lokwazi ukuthi nje libe yisiqhwaga phezu kwawo, kodwa uzawuzwa nawe nxa ulimbatha la khathi kuwena emtimbeni ukuthi le nto lena ihamba bese ikufikelaphi noma ikunikeza kuphi.
kodwa ijazi lihle kakhulu, elinenkazimulo namandla amakhulu kakhulu, elijulile futhi kakhulu. Okunye ngeke ngikwazi ukulichaza kakhulu ngawo, but angithi nje ukusika nje elijikayo la ngolwazinyana nje. Ezinye izinto enganizakwethi akusizona izinto kahle kahle zokuchazwa nje zonke. Izinto zokuthi uthi nawe uma uyitholile bese uyembatha uzwe ukuthi la mandla enginikezwa wona ngawani, uyabona ngawani. Ya ufane nje naleyo mkhulu uMakhosi eyahamba nangesinye isibonakaliso la nginikezwa khona imqhele ngemqhele. Ngenyukela esimeni sentaba engenamkhawulo. Lokho okunye nawe ngelinye lamalanga uma ngathi ngithi thula nokuyizimfihlo zakini, ngeke ngikutshela ukuthi kwakhulunywane ngoba lokho kungokwami, kungokwakithi, noma kwakwenze njani. But ezinye zezinto lezo ukuthi nathi umuntu siyaboniswa lokho sikuboniswa khona. Okunye-ke enganizakwethi uma ngingakwazi angikwazi ngiyokutshela nje mina. Sihambe umuntu sikubuzele futhi nomoya uma ungasho lutho awusho lutho. Senze njena-ke Nkosi yami, kwabafuna ukuhlola kuyahlola lapha 500 lawo randi wakho. Ngoba ngifuna labantu aba-serious, angifuni lona iy'nhlekane. Lo osuke sathi hhayi uyabiza omkhulu, shona kwabangcono nobonayo ukuthi nobabiza less than umkhulu. Uwena obonayo nonethemba lokuthi uyoluthola yini usizo noma cha. Kulaba abazaziyo ukuthi bayelashwa, abalashwa la ekhaya ngale Nkosi yami, akuhlezi kuyimali njalo uma welashwa. Sibayeke abaphelelwa yithemba endleleni nabakhohlisekile. Yonke leyo nto you will experience that uma ngabe nawe usuwumelaphi noma umuntu. Impilo idinga ube sharp, ube ufundiseke. There is no person noma la emhlabeni omfica uthole ukuthi yonke into yakhe ihlezi iqondile. Lesiphathe-ke lamandla emfihlakalo ngokuyikho. Nxa ngabe bedideka ngendlela ohamba ngayo, bayeke ngoba akusikhona okwabo ngokwakho. Bese abantu bekhuthala Nkosi yami, bekhuthala nje ukuletha abantu uma basuke begula. Nqabe ufikile, ufike-ke uhlale enyangeni-ke ushole isimo seyigqumo neyiphalazo. Ukuchathe, ukhiphe nje lento ekuthiwa imvula sikhwama kulolo sizi lwakho, bese ubone ukuthi awuzukulungelwa yini iviki nje lakho lilodwa. Kudiphenda ukuthi into yakho isuke injani. Kuyakutshela ukuthi imvula sikhwama yomuntu osuke egula kusuke kuyinto engaka. Imvula sikhwama yezinto ey'thize kusuke kuyinto engaka, ngoba suke senzela ukuthi wena wazi. Angikhulumi ngokukhanyisa, ukukhanyisa umuntu ovana akhiphe ishuma athi usekhanyisile. Kodwa-ke sikuyeke lokho. Ijazi lesaka, ijazi lamandla, ijazi lokuphila, ijazi lenkazimulo enkulu enamandla. Luckily kwabaningi ukube kuthiwa ningabantu niyajula kakhulu. Lamajazi kulezinto lezi eziyayithiwa ama-movies abobani, ngoba la e-South Africa ngicabanga ukuthi leli jazi livamise ukutholakala nokubonakala kakhulu lapha kubathandazi eZiyoni. Sikhuluma ngabathandazi bangempela, sikhuluma ngabathandazi beqiniso bamandla, hayi lama manje. Sikhuluma ngabathandazi impela abayihluphekela into yabo, osokuthi noma bengafica berelaxile, kodwa uma uthi manje asiye ensimini zilime, igeja likhale, kubona ukuthi hayi i-striker lesimpela, i-striker lesimpela kwasho inyanga. Cha, engenza kwethu kwesibamba amandla, ngithi nje kuphela uma ngabe futhi ufuna ukulazi nomuntu oyayajule ngezinto, ushona nakulama-movies lawa kuthiwa wakoma-Nigeria, uthekelele nolwazi nakwabanye abadala ngabaleli ijazi. Kodwa kumuntu osuke lazi kahle nosuke umuntu enalo ukuthi unikeze lona kanjani, athi ukuhlephulephulela nje, but ubuke kulaba abantu abasuke belokhuzana ukuthi ijazi lami. Bese kuzawuvuka omunye umbhalo bekuthiwa ngithi ake sijule ngalo ngoba
Ngizoyithi nje hlephu kancane le nto. Hlephu. Ake sibonane ngengane zakuthi omkhulu wasemakhosini. Angifuni ukugxila kakhulu nawe uyilanda kakhulu indaba. Thokozani nisho okunye umuntu nifuna sikhulume ngakho kakhulu. Indaba zamabhidane, ibhidane iyodwa ile mbala eminingi. Lo okunye kusuke kusekuwuhlobo nje oluthize lemikhumbi. Thokozani ngane zakwethu abafuna ukuhlola kuyahlola ku-WhatsApp. Imali yakho nje kuphela.